Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Bar ka ingo na ikablay pa iba jog kalay Mawryngkneng Constituency baro right channel ba ka ni ka di ba mata chingchap dam buram but na ikablay ro je baro ka ni candidate ke ba ya contest pasya nga but la ai ka mo ka competition but kutan ka sporting spirit kita ka wenga ikablay kini ro ba bam chalo push ka thong but ni kwar mani trilang ni sikmat but ikablay ro ba dan sai mo du sana ba jog ni ka VPP malai lam ti ngan push ka puan but rap banya kembas sa kuwi ka pat push ko klem da tekai ka push ka thong kalong kumbang lech pe ba ni kasi kalong banura ki sa katar ba khoi suba man light ni bam sap bam phong mut king la man khlani ka pratka jik sarkar bangla ban sikti khampai pe ba khamtam pe rap jog ka thai nya lek bala bandat teng khong ni ka chinge be kedo kan rap ka ba kalong ba kat bala hi nilai ban pendit biang kini ki jika sumar magi thanjungi kita duna sibun nak leng kini ki health center tong sini PC ni sub center duna plat pun kini ki longyeng betuk pincar kabar mere shillong onat ki sumar ka dor barem kita ga tiket ni long balak ni kan bala benura lat sumar biang ko ki thanjong amsuk betuk pincar bagini ki that I have on the second day of March 2023 declared Sri Alexander Laruhet of Kharpran, sponsored by the BJP party, to have been duly elected by the said constituency to be a member of the Legislative Assembly, and that in token thereof I have granted to him the certificate of elections. Penhabat mansita hak pengatai. Kedon kistong kementar pajak kalai. Jadi kibun ba mo coba ni hapan pedeng squad. Mak kursi ke hek bayar bagi orang sadin la menau. Kam tolong ban ni job ke ipat tang kam sen kendiat ini squad ni lek balaban ketiu ni ka kursi ni ke balong ka kam sadin.